Khatkhati Raikom Saikhia Tum Puthot 6 packet heroin 57.65 grams kelong duntu. Patumi ni phai crate rock arni pai pai cheklo Khatkhati police station ke parlo anarlo porphai hinia pormalam Khatkhati OC lapen staff C20 CRPF Bokajan camp in charge Bull Tarsem Singh civil police in charge John Das ASP atum chelangsi Joy Pen Birtalong si Khatkhati Kaliram Basti along kedo Furkan Ali Arta Thongkebra Troxy Asar Buramen Karlitang Abdul Hamid Arong Kaliram Basti PS Khatkhati Ahemalong Raki do Pubirtalong si Humri Damsi Home Truck Heroin Drugs Neponlonglo Lasi Choronangji Lapuson Kirika Kuruk Ington Tipin Pen Raki Abeha Atuma Phan Kineplongke Raikom Saikhi Atumsi Arona Tengpen Chepari Deng Ponlo Dilai Pen Hemari Be Inglongkiri Abirta Borjan Longkathar Arat Ovemia Tum Pathu Aninke Hangpika Jok Pathu Achoy Ave Pathu Aklam Mesen Ave Asabvetsi 15 August Amen Pen Angdung Kiti Pathu Ponlo Lasi Rong Asara Tum Kachuning Ria Berta Nangle Patumi ni Pai Crate Rock Arni Pai Pai Cheklo Borjan Constituency Angkang Longkathar Pathu Aklam Along Arnikang Sampor Pai Plira Minute Home Cap Apor Malong Pen Kechengsi 15 August Amen Pen Arnisi Aphan Paman Ponlo Bonta ke pathu atum aphai ke onga jok pajut long ledet si puthot arni si pajut ponlo. Lapen isi ningduk me alam abang ke long kathar SGB Vinod Kathar lapen ahem basa pi Kamir Hanse pi atum perangkia thengno nangke pachini alam the ningduk me. Non ta pathu ahin ke thangnat kachingthur avelang. Pathu aklam ta me. Goalpost ta ini check si somkokchot. Lapen pathua choy mate jersey ta ave. Lasi bonse ta ladak long kathar ove mietum pathu aning ke hang atum dopik. Lasi prabjin pen long kathar araratum ke jong. Nangke papleng PG aphansi CM Dr. Tuliram Rong hang lapen. Borjan EM. Surja rong par atum aphan chuning ripon. Lapen labangso ke pathu angdung kiti along. Karagaon FC lapen long kathar FC atum angbong pathu ponsi. Karagaon FC atum bol pumni pen chepahai ponlo. Labangso ke pathu along referee borsing bong room pensi mesen pen pachun ponlo. News Desk report Inglongkiri Aberta. Long kathar arong lo abasa pilo nili ladak arong osomar tum hedi ke khela ke aning hang o an pen pining aning kan nili tum phete la 15 Agosto phan khela nini arnisi alomso phan kijui polo bonsita halati ma bang ong thu ong chot ama pani ni bi kok lo pini ne tum hedi football ground ta mane jo bihe pasur pa oi pa ayan chode mati de lasi ekdom ingram po ma bol ta lason kajuiti bol ta mi me seta osomar to maning cheparong lo he nang join dun bom lo ani kang saman da hedi pajudun eda sipini puthot nile tum hedi aku bithui kok lo ama sipini ke Karagaon pen Longkathar si je tong lo hedi final team ke daun lo ne tum lasi non ke wang jilang ke ang song sar CM sar tum antan li tum Borjan 21 nong Borjan arlu ni tum ajir ding piklo ni tum arong ke rong barim piklo sita nun anta ni tum along ke school ta velang la penir tum along ke open state ta velang boy phit sita somar tum khela ning hang o dak pen alang tum non akke ngai se jersey ta velang la son hedi sita ke football an ta ve la sini tum hedi la sar tum phan chuning ri lo mo ke wang jilang apor muning khela dun ji phan aning ka parung phan isi kerap he football ta nang rap du na sonte puson si nili hin pen ke nili ka chuning ri don kang tong non la cari bom sorjorong phar ne tum borjana em lo sorjorong phar sar phanta chuning ri lo osomar phan la son football pe ni la son alang tum kerondo poson te nang pipona son te posi ka chuning ri pon kang tong lo la pen la phil tang ram thu or kang jang apot la tumi de kalom hedia so prang sin litum si pasur pi oi si khela ki sun long lan veda phila ki bi he ka dang voi phet sita alang tum hedi khela ning che parong team sir kep anoko la sinon ke wang jilang ke phil nang pa me pisen lot open state do ke sanga dim do azad do pulote muning ke non team sir kep ben muning ke team krehini batin krep hobak do ta kok ta hai la si lai hui sa tong phan chuning ri ke nang rap tha pusini nilihin pen ke chuning ri kang tong lo kardong di Longkathar pram ekta
সৰু মোৰ VDP সেক্ৰেটাৰী হয় আমাৰ তেখেত গাঁওবুঢ়া চাহাব আছে আমাৰ তেখেত কাৰাগাঁও গাঁওবুঢ়া আমাৰ লগতে গাঁৱনী আছে আমাৰ প্লেয়াৰ্ছবিলাক আমি 15 আগষ্ট ভালকৈ মানাইছোঁ ভালদৰে আমাৰ ল'ৰাবিলাক খেলিছে কিন্তু এটা মই এই ইয়াৰ দ্বাৰা আমি চেনেল দ্বাৰা আমাৰ আপোনাৰ যি আমাৰ VIP আমাৰ যেনে ছাৰবিলাক আছে ডাঙৰ যেনেকা লিডাৰ্ছখন আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে প্ৰাৰ্থনা কৰি আছোঁ যে আমাৰ এই সৰু সৰু গাঁৱতে হ'লেও প্লেয়াৰ্ছবিলাক খুব ভাল ভাল আছে খেলি আছে কিন্তু তেখেতৰ কাৰণে একটা হেৰি ভাল ফুটবল কিনিব নাপাৰে ভাল একটা ফুটবল গ্ৰাউণ্ড বনাব নোৱাৰে একটা জাৰ্চি বা সুদা ভৰি সিহঁতে খেলি আছে কোনোবা চোট পায় সেইটো কাৰণে আমি এই আমাৰ কাৰ্বি আংলং আমাৰ পূৰ্ব CM হওক বা EM হয় সিহঁতকে আমি এইবিলাক প্ৰাৰ্থনা কৰি আছে আমাৰ চবেই মিলি পেলাই যে কাইণ্ডলি আমাৰ ইয়াত কিবা আমাৰ ল'ৰা বাচ্চাখন অলপ যোগদান দিয়ক তেনেহ'লে অহাকালি ভৱিষ্যত সিহঁতে আছে ভাল ভাল খেলা প্লেয়াৰ ইয়াতে পৰা ওলাব আমাৰ অলিম্পিকতে ওলাব পাৰে কিন্তু যতন নাই ছাৰ আমাৰ ইমানকৈ কৈ পেলাই আমি সামৰণি থেংক ইউ